Hey, and then me poor fucking. Hey, massa. Me poor food to the extent say me just say Ghana for money be na your fan say nanse no omu no e bi mu ye omu emo bi omu be ye omen kan say omu manfo be ni omu kakra no afa ho de omen kan say omu di dimu asem kwasiala say na Akuapem Poloo ye Akuapem Poloo na me kasa asem ocho me ma strong one say say what ho no we Ghana ni me ka chiro we Ghana ni say suatra no usuatra ejimi tra mintiase say suatra na say ejimi tra kwase na obroni yes adu ya Akuapem Poloo so yes adu bi hwe eye disgrace. What? How come say na Ghana ni na wa ye wo say na what just say Thursday? What the fuck is that? Me get no na yes adu Akuapem Poloo aso be fucking ospeci gidigidi ospeci because me hu sa picture me kura no man fan su say wo celebrate wo na be sad no wo Akuapem Poloo no nim so wo na be sad no se ne tem bia susum ka no Akuapem Poloo wani na ho asialize na wo ye mo ni na ho because obi hwe osusua ho se ne wo so peso celeb wo ye celeb adem peso what ya say wo nyanya na wo nim ehu nim dia pesa wo ti ase say wo ye celeb obi hwa wo so esua wo obi di wo ye no role model. If you don't know, I'm telling you, what the fuck. Na what you know what just a fast day no ye bibu na dia ba beto Now get massa enye sad we bi at tan say na wo ye fuck. Hey go am buafu pa wate am buafu papa because come here physical she money now kwasi anoma say na wo ye time po